apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ka din ni Pare Max, nana? Nakitak mo itay, ngam maamon no napanan na. Apay kaday. Awisak kumatad na papanan may. Ang mga no inom manan, tiyawis mo ka ni Max. Kumaa, ng mamamait. Isong inton maminsan tulangan, nana. Ay pangaasem, tano inom matla ang tiyawis mo. Saan la kuman ay nawaw. Sumang atakman kit di jibantay. Tayo nakitain no da naala ti silo ni Pare Max. Imbag lang ada pulutan. Tata, mapan kayo ijibantay? Ha? Ay, one boy. Inak man mangayaw. Kasken ka. Damot awit mau. Bun tata, mapanak mo't mangayo ti pagsungrod mi. Ay, oray siya, barok. Sumang atak, tayo nak mangala iti kaya o pagsungrod. Sige tata, panawan kayo pay. Tiyam mo ti ubing, kahit kayo ti gagarak. Ngamsan, inakitain. Noda na silwan ni Pare Max. Ado ti nakitak alinas nga aramidin na silo kahit. Noda makitak anaala ti silo na. Isa ako kadagahos. Tama nga no masabat ko ni Pare Max kahit makita na. Kunakon kahit. Adda na ala na. Alae kon da ito'y nga buyaw. Bekele kon. Tay kabil ko iti sako ngayon tugot ko. Tapno sana makita ni Pare Max. Kalpasan na. Sumalugak ton. Addan pulutan may. Ay, sika may. Pare Guryaw. Nagkapuam. Ay nawaw. Ha? Ay, agkayo ako may itipagsungod pare. Ngam kilat asin makit ti tiyan ko. Iso sumalugak pay. Agsubliak to nga umay mangayaw. Ay, kasta ka ni pare. Malangarod. Agawid ka no nasakit ti tiyan mo. Ay, uwan pare. Agawid ako. Imbaglaki din ta binakkel ko ti abuyaw ket natay. Nakita na ko man no saan ko apinatay ti abuyaw. Nalaing akmet. Ngaminton maminsan ti palabog na iti banyas ti alaag. Nangina ket ti banyas nang runa no dakkel. Ay nawaw. Ne. Nitutoy met ti masabat ka. Tata, awan mo't ti awit yu akayaw. Ay, simakit ngamin ti tiyan ka. So nagawidak barok. Apay nga ron ano nasakit ti tiyan nyo kut. Kaslawan mo't tiyan anayan nyo. Anya nga dito nakasabit iti sikat yu na ikarga iti sako, tata. Ha? Ne, apay adamagan barok. Ay, sige, ditakan. Indakon. Apay ngay. Madlaw nga da nangalay ti may saan na alay ti silo ka. Adda dut ti manok. Narkas ti silaw. Agamawan mo ti abuyaw. Ay. Adda laki din nangalay ti abuyaw. Asino nga ta tinangsangat. Ay nawaw. Nabalod kong tisa ka dagiti abuyaw. Yawid kon. Naibagtad na nalak. Ay, inakitaan ti palabog ti banyas. Ay, saan ko ngamin ang maawit ti kahon a palabog ti banyas. Tandamot to'y abuyong awit ko. Oh, manumot ti abuyo nga inyawid mo lakay. Nabawasan iti maysa. Tanda na nga la. Kasano nga mo nga danangala? Ay nawaw. Narkas nga ro ti silaw. Sa maysa dadot-dot iti arpat na. Kaya't nasawaan. Adda na silwan. Jak na danon. Tadakit nga ro nangala. Adda ka di atapa manangala lakay. Awan ti atapak. Adda nakita ka naggapo di bantay. Saan kumot nakita? No isuti nangalaw. No saan?
Ingka kadila ko dagita. Dito inabay. Tayo nakitain no adda na ala iti palabog ko, iti banyas. Maminsan ton, ti panangipan ko, iti ayan ti aggat-gatang. Ay, nadamag ko ahapon gayam tinapigsa nga gatang iti banyas. Nangina ka no, ti pananggatang na. Ay, wan. Uray abuyo ang manok, nangina ti panggatang na, nanang. Ay, ananwan na nga tangay. At sa kano restaurant na, akaaduan na kat exotic food, isa-serve na. Kasta gayam. Isumalagayam nga uray adu ti ilakom kagatangan na. Mayat na ito pagsapulan, nulakid diyan da kanayon abayar. Hanggang ti pagsidawak, apaya kanayon nga damangala iti daduma amaala iti palabugan silok, ay nawaw. Sino, hindi ko na mamangal-ala. Diyak ka muna nang, doktalag pa. Kanayon ang mabawasan ti maala ti silok kung palabog ka. Ang mga no nakabulos mo't Kasano kuma makabulos kat saan mo't napugsat ti linas na. Madlaw nga danangala. No nakabulos, napugsat ti linas. Kasano kumangay adoktalam. Ita ti ibiro ka kiti pamuspusan no kasano nanang. Alangad mga agyan kay ti adayo amang siem. Kat adumat impakat mo asilaw. Kan manumat ting kabil mo apalabog ti banyas. Nakita ka naggapumanin ni Max iti bakir. Inakmanin sa ngatin ti daduma asilo na. Di nalakin di maduktalan asyak ti mga ala. Ingka ka di mangayo, tata? Ha? Ay, Wen, Barok. Ado nga minti kayo di bantay. Inakman mangibakla iti pagsungrod. Apay, ka magkayaw? Sa anak asumang at itay di bantay, tata. Ada nang ibaunan da kanyak. Sige, tata. Nasaya at mait. Tapno di na makita no adda maalak nga abuyo ang masilwan iti silo ni Pare Max. Nay, anya ka di man ang tiar aramidam lakay. Kahun mat na kita. Palabog ti banyas ti aramide. Tanag order di hapon, iti adu abanyas. Ado siguro ti agorder iti exotic food iti restaurant ti hapon. Isu nga agorder mat iti adu pay abanyas. Una, imbaglaki din ta adu ti order na abanyas. Ken adu pay ti maala abanyas iji bakir. Ken, imbag ta si kalang tinalay nga agpalabog lakay. Tidakers, sana sisyak ti mangal ala iti mapalabugan. Tadda makaununa. Ngam, sino nga ta ti mangal ala lakay? Nagasat nga ron ti loko. Tadyak maranranaan, ay nawaw. Anya nga iti aramidam no maranaam. Ang mga numatagbat ko. Adun tinal ala na anasilwa. Kan, pare, ta, dapulutan ta manok. Ay, agmay sa kabit nga umin-inom dito bangsalyo, pare. Isungarot nga may nakaduan, pare. Ay, ko, mapanak hindi bakir, pare. Inakman kita ang dagiti palabog ko. Umay ka ba'y basit mangitangan? Sakbaya mapan ka. Pangraman na mo titi pinarde ka manok. Nagtabatad, dumalaga ti manok ko, pare. Alaman nga ro, pare. Pagustuhan ka man langay. Sta, pare. Raman nam ti manok ko, ta nagtaba. Nagnanam sika. Kaya nadwem ti agsat. Di mo inutin ta adu ti arak. Adu ti taulig. Ay, saan ko nga doon ti uminom, pare? Tanda mapanak. Abangan no mabarte ka, mapalubusak tinak alain iji bakir. Kasta ya. Mapangkagaya mi iji bakir. Ada ka din namam ngayon ka alain iji, pare. Inak kita, wada na ala ti palabog ko. Ngem, iji banda ti daya ti papanak, pare. Inton bigaton ti papan ko iji laot. Iti kano banda ti daya ti papanan na. Kahit nasawan, iti laod ti papanak tapno damit maalak kadag iti palabog na. Inakmet iti laod. Sigurado nga da maalak. Ay nawaw. Anya ka di ti sisiiman nyo, tata. Ken apay nga umis-isem kayo. Ha? Umis-isem kaya, Barok? Nakita kayong umis-isem.
Naglisi ka man dita, tadda pa panak barok. Papanan nyo ka dita nagdakkel da tawit yu asako. Na, tapay damagan. Amangan nga minno da sa bali apapanan nyo tao mis isem kayo nga maysa. Idi kwan, inalay ti dakkel asako. Kunak no, taliti alain nyo. Saan ta sa ako, mate? Apay kumamot at alay, ay nawaw. Kunak aning kay agbekkel. Ha, ay sasawam ng ubing. Kakaisuna, naimas pa'y lang ti arak ken abuyaw. Anya? Abuyo? Ay nawaw! Ay sus, nagdakal nga ulag. Diyak ang kutkutay, tapno di na makita. Ang mga nutok kawanak. Napan iti may sa kadag iti palabog ko. Dajay, sibra kan ti ulag. Napalabuganan. Saan kun nga sitgan? Uray ta nagrikap ti palabog. Sana makaruwar ti ulag. Naawan laki ti mangilukat. Ay na, ang mga makabulos kito kawanak. Ay, pumanaw akon. Medyo nasipngat ha. Masigurado nga na ala ti palabog ti kunang ataw. Di na mo sak ti mga ala iti daduma masilwan na kan mapalabugan na. Ito iti may sa palabog na. Madlaw nga dakargana ta dagkot ko te. Isakok ti palabog nga dakargana. Yawid ko adagos. Talo katakton no adak iji balay. Amangan no makataray pa iti kargana abanyas. Mapaanak iti kusina. Tapnawan makakita iti irwar ko abanyas iti kahon a palabog. Aday ta. Inayadak nga irwar ti kahon sa akong tulukatan. Tapno sana makataray ti banyas. Aday ta. Lukata akong ti panakarwangan ti kahon. Ay, ulag! Ay, tulong! Ay, tukawan na kang tulag! Ay, na, sapay nakarikap ti kusina! Hanyang ay teraminak! Ay, nawaw! Ay, tulong! Kasundan ng kung paparayat. Rumuarak man bakit? Ay, umayak batlakay. Ang mga lumakatulong ak. Darasam nga rod. Ang mga lumasapol na tulong ta. Sige, agtaraytan. Ay, pare! Ayan mo! Dito'y kusina, pare! Kung taramlat ng tiridaw ta nakalak! Huwag pare! Op! Ha! Tibot palabog ko! Adda dito'y! Ay nawaw! Pangasim pare, tulungan nak. Tinukawan nak ti ulag. Oh, ayan tinatukawan pare! Dito'y butoy ko pare. Reputan nyo tinakagat. Tapno saan ang umato ti gita iti puso kun utak ko pare. Ada nakasabit dito yung aragas. Sige, rapatan tayo. Lala! Sige! Numaraputan! Sugatak ti ayan tinatukawan. Tapno agsayasay ti dara. Ket rumor ti gita ti ulag. Sige. Iwag tinatukawan pare ah. Uwan pare. Kalpasan na ipanda kay ospital. Nagsakit pare. Ano sa no di mo kaya timatay? Salbag ka nga men. Si kagayam tagtaktakaw iti masilsilwak ken mapalpalab ugak. Ay ulag ka met pare. Iso aday ta. Naulag ka. Ay nawaw. Pakawanin nak pare. Saan na maulit? Ken agyaman nak tayo may kayaw. Ay na, alang arudain. Ipanda ko na di ospital ta mga numataya kaon. Ay nawaw! Maditi mang ulag iti kaaruba taad na kaipatugan na adusa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.